Ha re ithuteng Sesotho. Dumelang batswadi le bana, ke Teacher Mmathabo. Ke ena booklet e ke buileng ka yona. Booklet enana ke yona e ke sebedisang kapo di-activities tsa teng ke tsona tse ke di sebedisetsang ho thusa bana ka ho ithuta puo ya Sesotho. Di-activities tsena tse mona ke tsa thuto ya rona ya pele. Thuto ya rona ya pele ke ho tseba medumo ya ditlhako. Ditlhako tsa rona re di arohanya ka mekga e mmedi. Re na le didumanotsi e leng di-vowel, re be le didumammoho e leng di-consonants. Ka hara booklet ena ho na le di-activities tse 15. Di-activities tsena tse 15 ke moo ngwana a ithutang ho hlwaya medumo teng. Mohlala wa activity ya pele, re na le activity mona. Activity A, ngwana o ithuta modumo o qalang wa lebitso la setshwantsho. So re tla be re bitsa lebitso la setshwantsho Ditsebe, and then ngwana a ba bua hore ho lentswe Ditsebe, modumo o qalang ke D, e le modumo wa pele eo a utlwang ke D. Ebe o tla batla hore na ditlhakong tsena tse pedi tse D ke efeng, kapo tlhako e etsang modumo D ke efeng, ebe o tla colour-a tlhako eo. So ke e nngwe ya di-activities tseo re di etsang le bana ho ba thusa ho tseba ho hlwaya medumo ka hara mantswe. Ho na le chart e bontshang le tsela eo re kopanyang didumanotsi le didumammoho. Charting eno ke mane mo re seng re batla didumanotsi ka hara mantswe hore ngwana a tsebe hore didumanotsi ka hara mantswe re di fumana ka tsela e jwang, le hore didumanotsi ka hara mantswe re di kopanya jwang le didumammoho. Mohlala ke ha re re modumo ba, o tlo kopanya B le A hore o fumane modumo ba. So haebane a na le lentswe bana empa ba tlositse a eo, yena o tshwanetse a tsebe hore re be le modumo ba, re lokela ho kopanya B le eng. Tla ba tseba okay, re kopanya le A. Ke tsela eo re ithutang ka medumo. So di-activities tse mona di 15 ke nana. Di-activities tse mona ha di hlake le hantle. Di-activities tse mona na di thusa ngwana ka medumo. Di na le ditlhaloso. Activity e nngwe le nngwe qalong ya teng ho na le tlhaloso e hlalosetsa motswadi hore na ho lokela ho etsahaleng, ebile ho na le mehlala e bontshang ngwana hore o lokela ho araba jwang. Ke re ke le bontshe haebane e tla bonahala. Okay, ke nana ke bona. I don't know if you bonahala. Okay, I hope e bonahetse. But activity ena ke mo ba hlwayang didumanotsi mantsweng, then o tla be a bitsa lentswe a be a batla hore na modumo o tlosuweng mo lentsweng lo ko feng, a be a o ngola. Ke tsela eo ke thusang ka yona. Ke tshepa hore e hlakile, ebile ke tshepa hore ba hlokang thuso ya ka